Hari kapor ka pamunta. Hari ka step. Aso manay kublay kerpang area I nong peniat bamang mapeniat ni ka jingilang hang ni apo temsat ka jingilang jong ka Voice of the People Party kaseng ka jong pi upat ba ngai kublay ya kipara ng pikam Paro kibalay dan lang hagani kapor ka pamunta nadu ikong filitas iem balong I President jong ka women swing ki parlok kibawan lang bangi ng tinapos long nganong jer kerteng syu namar kapor kalayat bakam dame aso manay kublay kerpang yapi kipat ba nong sok snong kilong kubi kilong kupa kisamla Kihap kibaret kibedan lang hagani kapor ka pamunta. So manay kumleru kaptame kabakerpang galit sa iba aden mila besay mo u presiden barang bado jong kapati ka jongi kapati pra ka Voice of the People Party hot kajingyan nanti ka jongi nadu KMP election bab hadu kadi KMDC election ngai isya ya kajing tristom jong kinong ilam kijongi kamdame yo presiden barang badu jong kepati jongi ba aden keleng kari kasi jantia nilai elet lang nilai dan rengkat lang nilai semran badi rengkat bat kidikot jong kepati kibedan lang asenda badi ba aden ngai ya kajing tristom sisa yau ni uriu orang ba unang ilam jongi ya kaba ngida kwa sisa banlet syakiri kasih cantia syaki konsumsi kibaper kibadan hapo kari ke jongi banlet ban persnoto pat ba banlet ban kerpat ya kipat ba kumno makin jit ya kita kinang ilam kamtam hakani ka election MDC sandos nem kung kajela nilayat syakmat Henry kata ka ILP nyimpat yo hadu menta kata ka jingito ka pagkerpang jong ka ketin kasiru nyimpat yo hadu menta kung ipat ba ngayon ini tungway nakisawra ramba umadang ya kata ka jingkia nakamta kari bakajat penriu abang ilet sekiwai pat kijela hang dia pot notice abang ilet ang dia po original ngiapan yo swa ya kata ka permit ya kata ka inline permit ya kata ka ILP hangray hari jong ipat ngiibat hang ni nyim semladon ya kata ka ILP bagi barjela kiyo bandrong kapaman sa kani kari kejongi ko kipat pa hakani kapor kamamta Iwan nakmat jongpi Pampan ya kajing kersan nakamta uniup kandidat jongi Bapin ailem ya ketak kabut ka jongpi nakamta kani ka election MDC Menem step nganang i hakokot kubor ngai ba unang ilam jong ka NPP uta UCM jong ka state Meghalaya ka jongi ulang no UCC hapo ka state Meghalaya nginong pentrekam ya kata ka uniform civil code hang ni po state Meghalaya ya ka ba ka BJP tolong determine ba ban pentrekam ya ka ni uniform civil code hapo away kami India ngim kelap ko kipat ba padai nakaying jong kini padai kapara jong usiam ka akatas sangma kabalik pangkersan pat ya kasi hangti hapo parlimen ban hadu makan saramru hagto ka election MP kabalagap nangti napo tura nangti napo Garo Hills o ngalayiro ya kata ka jinglong ambitious jong kani ka sarkar jela banonra ya kata ka 10 billion economy Henry ya pengilit pat bagi presiden rang bado kelang gari kasi jantia nilai i ya kita kisurok kibajot kibapay nilai i kajing sya eben jong kiparado kiparasnam kijongi keleng kari kasi jantia
ni yaki skol ki bajot ki bapai ni yaki noi kai dia pan mi suruk pandawa yala ka jong kahok kai ka mapen songkhia yang asusu pengusama rang ba ni lelai haba ka di ka sarkar jela apo ka jingilam jong ka MDA kamot panwanra ya kata ka land investment kamot pan ailam ya kita ki company lani kita ki brio ki panabar ki barjela ki buat pan one man le business hakadi ka ri jongi hapo ki ki jaga ki jongi ki parado ki prasnam jongi kimdan watang hendiarui jaga pan snaying snasem haba ki let pan di jing di hamadan ru sya kendang henrei kani ka sarkar ngai i ka invite temban ya kita ki brio ya kita ki company ki panabar pan one le pan le business hakini ki jaga ki jongi oh kiai jaga ya kita ki harja ni kita ki thamato orang tei ko ki palba hakani ka por ka munta kani ka election MDC iwan mat kerpat ya pi baskopa wanam bi chu ya kini ki jo ki par kini ki jo ki parti ki MPP kay trelang bak ki BJP kay trelang bak ki UDP bak ki SSPDP bak baro ki sengrolom bak kumjuru bak ka seng kongres ke district council election kemudian ya ke council kemudian ya tikian ki baklan borha panyada ya ke kindong kesyap panyada ki riti ki dustur panyada ki hima panyada ki taki klau ki betok henrei ngai penban dak jingdon jong kini ki MDC neki wei parti i penban ke district council kalanang tolot kalpu ya ke jingma ladang yemle ha hakani ka kenti ka mama ka ba mental lelai kala mandu sistem don yang tak ke district council menubong na ke district council kalau ke baklan bor kemudian yang kita kian nga tengong MP palma ongon bi tegi bor ki baklan kita kian po district council nomor balai papila baka banpa yang kita ki MDC ki jongi bagin leksyong day po district council jagaban ban klan yang tekian jong kalan ban klan yang tekian ki baper ya ka kai ka pateng ya ka trit henrengi penban kidang pentolot jaga ke district council kepada kemudian tekian banyada ya ka kendong ka syap ngiru bahag islam ki ladap haba ka sarkar ka penbet yu put usam ngemi ba kita ki MDC ki jongi ken persya yak tu jingle to ka sarkar jela ya sang penban ya ka tu ka MOU poro ki MDC jong ka NPP ia sang pagkersan yang sarkar jela banyak diri itu ki jaga ki jongi ki badon segi kaput ki bodar ki baper po kari jongi siapa ka asam gini kita ki MDC ko ki patba ngim kuasu yang kita ki MDC ki ban po chua ya ka pisah khmat ki ban po chua ya ka suki khmat ni kuasu sha yang kita ki MDC bakin let bakin tray sisa nakamta kari bakat jat penrio kini ki nangilam ki jongi ki belasai sisa yang kita ki nangilam ki ban penyekon ban penbi nak seng BPP ban let sisa ban long kita ki MDC hapo ka district council Syabangan chong ngakuaban ban stang iwe ipain yakaba nalakan mau habawan nusnan pemai ngai gini ka sarkar MDA ka pelong ya kata ka cabinet retreat meeting hangti hapo sora oh kita kihan ki MLA ki minister boro kinalet nanti po sora banle ya kata ka retreat bakin syong jathat bakin syong pongat ya ladi yang dia po sora nomor belai baki don ya kata ka bor kidon ya kata ka pisa ka spa ka pau kila banle kat bamon longkung tu priu ubulab don ubulab bit ubulab yang nadong syadong ubahe spa uklet pat bamkhang ya ka phalor uklet pat bamkhang ya kata ka jingkhanyet nomor belai ladon kita kinong pahara kigat ki bodyguard ki jongu henrei hakawai ka snipat tip nomor belai lasu nomor ba lasu kensting sabat palat larung kita kinong syun na phalor na jingkhanyet long ko bolong
rung kita ki nong sun ki jongi sakti ki khap ko ki border aduh bagi paradok ki persnam ki jongi kila doai yala ka jong ka jingem nyempat kelet ya ka jing doai ya ki paradok ki persnam ki jongi haki kitang uli jong ka suloi jong ka asam hapo langpi hapo mugro ngidang kan mausa ko ki palba nani to ya pi KMD government kini ki portion kini ki nangalam ki jongi ki babanta kile retreat ang de postora ngangong ya pi ngai tanggawai ba undang ilam jongi ba adem mele besaya ma uang no retreat no surrender ka PPP gong no retreat no surrender kini ki ang retreat nging yang no retreat no surrender ngi yu nang lam jongi kat no utraistam hapo manan khma nimdon por pangin pos ni mani pangin yothya naman katma kala nang jur nang ni sakmat pangin yele ya kita kiba nya pandai pang yele ko ki pada undang lam utraistam sa nani thu yapi nida kwa sisa bagni ka kenti ka banta nim yo khat sisa yo kau so pangin yo sa ya ta ka cingkela pangasoban kitbok yang jauh ni sama jungi sama romba balan ubanya kon jaga ni election MDC nang ina pok konsulsi ki jokhi ngaskon na di balan nomor belai paupan ya ketiket naka voice of the people party ka party ka bedok ungsim elek pan ketiket nakita ki party ki bahas pa tang kata pa tidak sungtu ubalan nu dei way Patsin melayak pendiang ke parti ni buat nung dua jingsanya pada iki kertong dijongi nomor filade ban sungtu ka parti kam simla pendiang kam simla khar kunmar iki kertong ki kandidat dijongi kada thau kada wo kada tinjo ko bongi presiden barang ba do jongi de hakani ko por ka munta swa bangan song nadak kerpak ki piwei ka por kasni kada jan kita yaw kila jan mapinat panthepot haka arhoi terek jong ni upnai Februari ko ki patba ki sawan pat ki wei ki political party ki banwan ban pa ban phon ban penbiet hala ki rukom ki sawan ban ice cream ki ban sawan ban pizza ki sona bai kot ki bai school ngang song tang wei ko ki patba kenno ikta ki ei baro pilama kila penthar ya pi bro sikata kenno ikini ki party ki bala le ben ki bala penjang umat ya kari baka jat beri tinggi kajongi pati kipat ba kijongi dai stang ka PPP ko kipat ba kawai kasmi ka PPP kan sanya yak taki umat chong kipat ba kijongi kam tam ki umat yak itu ki bala jao sisa sati ki than khapot podar ki bang hilai kum kinong ilam kum ba ipaden ilalek na kawai ka jaka sa kawai ka jaka na kawai ka district sa kawai ka district na kawai ka constituency sa kawai ka constituency nilai kano sisa kipat pa kitungi ki kendo jinge uniken udong elam ubadam mi sisa daga met benek saki jaka ki kapot saki jaka ki bangiru impoi perkhat pengin poi ngila poi lot saki jaka ki baper repair tang ini kidat kitien kumlei sibon kumlei sijabo